Liya be futa ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen poma waɓen waliyaɓe futa ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen poma waɓen الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فوتو أو درس دفتر من ويتين الأربعون النووية الإمام النووي رحمه الله. هذا نهدني إن حديث جديد عند إن شاء الله إن جنجي حديث أدو سكت رون إذا توري الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يافو أو ترنو جدو سواري ترنو جون أردني walli tike mofteden darnike mofteden walli mofteden windi defte buy no jeya defte makko den arba'ina nawawiya no jeya kadi do riyadus salihin no jeya kadi o sharhi ko wiete imam deftere imam muslim den sharhu imam muslim si don kadi fe'i mo windi deftere kadi inetende al azkar tawti non defte kadi fiqu de o windi den tawti kadi hare mo jeya e min al muhaqqiqin mo jeya kadi e ko wiete ahlul hadith hara ko ceernojo molanaɗo lolluɗo sirien jo andaɗo e mo tawata hara ceernoɓe ɓe o wuuri ɗi ɓen e arɓe ɓawa makko ɓen fuu haray weltanike mo. Hara mi janga hadis on ko hadisa capannayyi e go'aɓo on jangeten mi janga mo nde wotere. Hara joma deftere nde mi jogui nde nga mi windi at-ta'atu wal-ittiba' ɗoftagol jokka. Hara non ko wiyeten titre jiɗi ɗum ɗon wona ceernojo windi titre jiɗi deftere be no gasa on yiyay hara no waɗani hadith on titre o. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وأخرجه الخطيب في تاريخه. هذا أو حديث من لا دماكيلو صلى الله عليه وسلم إمام النووي ويندني مكا دفتر مكودو 40 النووي أو حديث كون برتا دولنا صفة قول في مودون في توحيد غوتي نقول الله سبحانه وتعالى هيدا عندك غوتو ناتيرو تا الجنة يلا ودن يناتا بالجنة بين ko honɗum goɗɗo natiroyte aljanna ko tawhid wowtindingol gotinamo rewiramo no o falira non woɗɗito no o faliraka non ko ɗum nadita goɗɗo kal janna. hara no ceernojo ɓawo o jantanade hadith on ɓe makade ley hadithun hasanun sahih ko honɗum ko illete hasanun sahih ka mustalah al hadith wano hirnoɗen non ka sharhul bayquniya e jangino ka mustalah al hadith ko wonete hadithun hasanun ko tawata filliɗo hadith on bimana rawi hara ille wondema o jogaki kamilu dabt mo jogi naqisu dabt bimana so hunji ko wonde mo heggita wonde mo falja on ɗo hadisa makko wona hadithun hasan e jangiro ko mustalah al hadith na mari hadithun sahih na mari hadithun hasanun li zatihi wa hasanun li ghayrihi wa illa wondema da'if non e ni ɗum no mari geɓe hewɗe wano jangiro ko mustalah al hadith kono yiɗo ceernojo hawtiti innugol hasanun e sahih si ɓe hawtiti ɗi konnguli ɗo hara ceernoɓe ko faandi hadis on e laawol go'o o yaltinirama hasanun e laawol go'o o yaltinira ko sahih. siki hadis yewtama sengo go hara isnad makko mi mana worɓe filliɓe hadis on ɓen hara goto no ton jogiɗo hafifa dabti mi mana hara o wata hunjade moƴƴama o yiɗinta ko hunji kon gon sengo non hadis o wona hasan jaka nandi hadisa no yewte sengo go hara ko hasan sengo go hara ko sahih ko ɗum waɗi ceernojo hawtiti hasanun sahihun bimana sengo go ko hasan sengo go ko sahih. enen jangino non ka mustalah al hadith fiyo hadisa ille no selli hara en wattodiri sartiji tati imamul bayquni hawtiti ɗum ɗon fop e nder gimɗi. awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. شرطي حديث صحيح فو نو ناتري دين جمدي دي امام ان ونما بيقونيه وديكا نما جمدي كون هاري دون دو فامugol kon wonite hadith sahih ma do numa hare dum non on ti hota ka deftere men
شرح البيقونية في كغاندال ويتنغال مصطلح الحديث أو علوم الحديث مع أصول الحديث. هراي إذا هيتو نجوني إذا عندي لا ولا ولا إفيرو نيرو دفتر كونو ko ɗo yen firtu maako nulaaɗo on en sifoto sahabajo filliɗo hadith on si tawi woni hari en sifaaki mo ko ɗum ɗon e woni manhaju men on laawol men ngol fifirtugol nde deftere ɗo yen firtu maako nulaaɗo on sahabajo maako ɗo on naniri nulaaɗo ma o hi'i nulaaɗo ma o wuuridi e nulaaɗo o filli nde yewtere ɗon laawol men ngol ko waɗangol mo sifagol tariha makko on tarjama makko on ɗo yen janngu maako nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam. Haray non o sahabajo filliɗo o hadis ɗo hari gila fokkutuɗen en jantaki fi makko ko ɗum waɗi oɗo ko be hande sifoɗen ko hoɓɓe woni seydina abdoullahi ibnu amr ibnu l as. Haray o sahabajo ɗo kon no ɓe makete ko abdoullah ibn amr ibn al as. Abdullahi ibnu amrin ibnu l as. Jon non hiɗen andi oɗo ko sahabajo baaɓe makko kadi ko sahabajo sabu ko woni ɓe makko ko seydina amr ibnu l as ɓe nulaɗo inde wonno ɓe sahaba ɓe imminnoɓe nadoygol diina e nder leydi égypte mo jeeyaw ɗum kanko e baaɓe makko hiɓe jeeya yimɓe yawnoɓe waɗi fathu udditi égypte leydi égypte ni kanko e ɓe makko eɓe jeeya e imminaɓe naadoy toon diina jaka andi oɗo ko sahabajo ɗi sahabajo ɓen makko wo kanko wo ɓe wuuridi e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam wuuridugol e nulaɗo noon sallallahu alaihi wasallam ɗum ko geɓal e nder geɓe kadi hertinaɗe woɓɓe no woodi ɓe wuuridi e nulaɗo kono ɓe gomɗinali ɓe ko ɗum waɗi ɓen no en tanke sahabajo ko woni sahabajo ko wuuruduɗo e nulaɗo gomɗini ɓe mayidi e gomɗinal ko noynete ɗum sahabajo ɓeɗo alqur'ana o no laɓɓini fi maɓɓe no teddini ɓe no yaafi kadi kala ko ɓe bonni. Seydina abdoullahi ibnu amr ibnu l as aray noon oɗo assahamiyu alqurashi assahamiyu koye nder golon wiyetengol saham o jeeya ngol kañum kadi no konto limorto ko quraysiyankejo jaka nandi oɗo kañum kadi mo jeeya e quraysiyankoɓe abdoullahi ibnu amr ibnu l as assahamiyu alqurashi. Haray ko ɗum noon woni inde makko nden inde wondema ɗuma tigiri tigiri baaɓe makko noon konno ɓe makete enen inni baaɓe maɓɓe konno makete kamɓe ko abdoullahi ɓe makete baaɓe maɓɓe no inne amru bunul as seydina amru bunul as. Joni noon enen en janggay joni hino jeeya e oɗo sahabajo no hertinana piiji sabu kanko mo atti baaɓe makko silmugol kanko allah subahana wa taala arsikunomo o yii nema l'islam on adobe makko ɗum ko goo ɗiɗi kadi nulaɗo e fewdo wuruno tonguno windugol hadis nulaɗo maki komi makata ko min taw windu dey ko alqur'ana on nulaɗo yamirnoyo winde nulaɗo non ko fiyon ɗum haɗirnoyo hadisa winde e jamanu maɓɓe ko fiwota yimɓe ɓe jillodir alqur'ana on e hadisa on ha jamanuji aroyayɗi ɗin tata jama o ronka e sendidirde ko ɗum woni alqur'ana ko ɗum woni innen wondema hadisa ko ɗum woni ko allah daali kon e ko ɗum woni inne makoji nulaɗo toon kono nulaɗo oɗo sahabajo iwtiri ɓawo nulaɗo inni nulaɗo miɗo faala ya dumanolam mi winda makoji maɗi nulaɗo newnanimo kanko tum ko ɗum waɗi kanko imo jeyano e newnanaɓe windugol hadisa fewdo hadisa newnanaka hay goto windugol ɗum noon kadi ko geɓal ngal seydina amru bun las ko ɗum waɗi hay o wuruduno e seydina abi hurayra hurayra hiɗen andi on ɗon ɓen sahabaɓe ɗon kada filli ha seydina abi hurayra tawi on ɗum tawi seydina abi hurayra no reeni ɓe jogii moƴƴere nde kamɓe kadi ɓe hatto jinno heɓugol ko wiyete ko alhirta mi mana no wayi wasi seydina abi hurayra no jogani ɓe gadanidi seeɗa fii ko nulaɗo newnaniɓe yoɓe windu kon newnanani hay goto ko ɗum adi seydina abi hurayra maaki ñande go seydina abi hurayra maaki hakkude sahabaɓe fuu ɓe maaki mi anda humpitiɗo makuji nulaɗo ɗin ɓuri seydina abdoullahi ibnu amr sabu ko kanko o newnanano windugol tawi menen men newnanaka e hoorede seydina abi hurayra no filli hadis aji ɗuɗuɗi ɓuri ɓeeɗo kono ɓeeɗo kañum geɓal ngal ɓeeɗingal kon ɗum ko newnanede windugol fewdo windugol haɗi newnaka ɗum noon kadi ko geɓal e ngal ɓe hokka
en yewtay ɗo kañum kadi joni haray ko andiranoɓe dewe ko andiranoɓe hittingol ha nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino woodi makoji ɓuyɗi fewtini e telemo maɓɓe joni no haray enen e jangiɗo kamɓe ko abdoullahi ibnu amr joni no seydina ɓeɗo defte go filli defte sifoteɗe tariha ɗen ɗe inni wo innu maka inde maɓɓe ɗen abdoullah wo fewdo ɓe silmuno hari ko as ɗenete as hari ko as bimana hari ko inde mama soro maɓɓe nulaɗo waylitani ɗe inni sansani ɗe inde ɗen wayli inde nden inni ɓe abdoullah jaka mi andi hari ko honno ɓeɗo makete adoɓe silmude ko al as ibnu amr ibnu l as kono nulaɗo daari nde inde ɗo saabu kono firti al as ko yettuɗo nulaɗo daari tawi inde nden no kaani inde nden no kaani nulaɗo wayli inde makko nden noddirimo abdoullah ɗum ɗo noon ina kanko to hertori nulaɗo wayli inɗe sahabaɓe buy sahabajo goo silmuno tawi ko abdou chams o innete jiyaɗo nangue nulaɗo wayli inde makko nde innimo abdourahman oɗo kañum kadi hari ko as o innete yedduɗo nulaɗo maaki ɓay o silmi e ara ɗettu inde abdoullah ko ɗo ceerno ɓen yaltini ñawore haray so goɗɗo silmi siko inde kande ojo jogui haray no hiɗa yon tigui waylu nden ɗon inde saabu nulaɗo wayli inde seydina abdoullahi ibnu amr ibnu las mala se fa joni ko woni yumma ɓe saabu andugol kadi sahaba ɓen anda ko honto ɓe jeeya ko honno ɓe feƴƴinide ɗum kadi wallete andugol wakkilare maɓɓe nden kaɓe rewi ha hendiɗa o hadisa mo wonɗa jangude ɗo yumma maɓɓe no make inde wondema raita ara ɗe mari bint munabbi inde wondema assahami al qurashi woɓɓe ni ko rabita woɓɓe ni ko raita hara inde maɓɓe nden inde wondema ceernoɓe no poɗodiri fi waɗugol nde dot bi mana huɓinagol haray ko rabita bintu munabbi assahamiyu l qurashi ko noon yumma maɓɓe makete yumma seydina abdoullahi ibnu amr ibnu las ko noon ɓe makete joni ko honɗum ɓeɗo jammano hiɗen andi arabu ɓen kamɓe hino jeeya e naamu maɓɓe on ko nodditirteɗa ko inde ma nden e inde baben ma nden e inde mama soro ma nden e jammore ma nden masalan o yiɗo abdoullahi ibnu amr ibnu l as joni no ɓe heɓa ko wiyete kuniya jammore maɓɓe nden ceerno ɓen bimana ulama i inde wondema attarajim sifatoɓe fi sahaba ɓen hiɓe poɗodiri ko honɗuɓe jammano kono yeyiɗo imamu nawawi ko ceernojo kadi humpitiɗo hadis imamu nawawi kañum gonnu tabintini ɗo jammore maɓɓe nden woni abi muhammadin jaka mi andi on ɗum imamu nawawi addi ko ɓuuri lollude kon ko ɓuuri lollude ko o jammeteno ko abou muhammad babe muhammad ko ɗum ɗo ɓuuri lollude ko ɗum waɗi imamu nawawi tabintini ɓurɗo lollude o seke ɗo ko jammore maɓɓe nde e janguɓe goo inni ko abdourahman defte goo inni ko abou nusay ɗum ɗo fof nde wawi hiide ka defte jammore maɓɓe nde abou muhammad aw abdourahman aw abou nusay joni noon kono ko oɗo ɓuuri lollude ko ɗum waɗi imamu nawawi addi ɓurɗo lollude on sifanaki en fi hedditiɗɗi saabu ɗe ɗo kaka defte jane innen wondema ka tarajumu rijal ko toon hiyoyta ɗi ko wiyete jammoje ɗo ɗum ɗo woni kuniyatuhu o sahabajonte ɗo abdoullahi ibnu amr ibnu as assamiyu al inne wondema al qurashi joni konto o sahabajo ɗo jibina ko e leydi makkatal mukarrama kanko wo baɓe makko koɓe yimɓe makka eɓe jeeya e wiyete almuhajirun ko e leydi makka ni enen en joni ko honde tuma mo silmi enen ini wandema himo atti baabe makko silmude o silmi mo jeeya kañum kadi e accutuɓe makka ɓen feri e ɓaawo hitande jeɗɗaɓere nden siki ɓaawo hitande jeɗɗaɓere ɓaawo ferugol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o sahabajo ɗo kañum kadi o ɗuma ɓay mo silmi o mawɓi ɓeygude makko nden fof ɓe feri ɓe yehi madina o ko wiyete sahabajo ɗo
joni noon ene ɓeygure makko nde hari ko e nder ɓeygure tampude o jeeyaka ko ɓeygure hettinde o way baaɓe makko no jeeyami honno e kohoɓe ɓuraysiyankoɓe sike marnoɓe jawle ɓen e marnoɓe teddule e marnoɓe laamuji seydina amru bunul as no jeeyano e min sadate qouraish laamiɓe ɓuraysiyankoɓe kanko koye on famille oyu mi mana famille makko on ko nedu famille makko on ko famille hettiɗo wuruɗo e nguure ɓeygure makko nde ko ɗum waɗi sahabajo on ko yimɓe jalɗuɓe e nder nemaji sabu ko ɓiɓɓe lamɓe ɓiɓɓe marɓe ko ɗum waɗi haray sahabajo on andiraka oɗo ko wiyete tampere e tellen mafi ko wiyete nguure joni noon ko honɗum wonno mbaati makko ko honno o wawno defte ɗen kadi sifi ko wonnen e sifarade ɗum ɗo koyen andi ceernoɓe ɓe wakkilani ken calcule oɗon sahabajo ɗo humpitugol en kon to jeeya sahabaɓe fof defte ɗe no winda kon to ɓe jeeya koni tuma ɓe silmi ko ɓiɓɓe jeeloɓe joguno kono sonnama ɓe maggete kon to ɓe wuuri kon to ɓe feƴƴini ko hadisaji jeeluɓe sifi windangol en ɗin ɗon peeji fof ɗum ɗon no holli wondema dariɓe ɗin ha ɗin ɗon yiiɗi ko ɗum waɗi enen jangga ɓe hadis ɗen hannde enen en anda ka rewa ha hendiɗa on hadisa an ko annduɗa ɗum kon num an abi fulan fulan fa qala rasulullah jangga firama kono anda no woodi iwtirɓe ɓaawo seeɗi wiƴƴiti ɗaɓɓiti haa ɓe andi ɗum ɗo pellet tabiti ko nulaaɗo maaki si ɓe windi ko ɗum waɗi fenayiɗe e hoore nulaaɗo ɓen fof allah subahana wa taala wurtu kadi worɓe jangi haa humpiti ɗiɗo ko fenaade ɗiɗo ko goonga fenuɓe hoore nulaaɗo ɓen fof ma yaali si wona allah feññini ɓe ko ɓe fenayɓe allah wurti worɓe goo fi andingol jama on ɓeɗo ko fenayɓe ha hendi ɗen hadisaji maɓɓe ɗi janguɓe ɓen inni wo hari seydina abdoullah hari ko sahabaɓe juutuɓe darde ɗum ko go'o ɗiɗi yeeso maɓɓe ngol no wojjita tati ko marnoɓe ɓandu nayi janɗuɓe tundaje wala koyɗe kadi ka sakkitoro gurdam maɓɓe ɓe heɓi nawnare ko wiyete gite ɓe wumi ka sakkitoro enen en jangga ɗo joni kañum kadi ɓay ɓe wumi ko ɗum ɓe makuno ɗo kañum kadi ko holli en so haray julɗo ko moƴƴi wo ko moƴƴi o seedata yon ɗum e jarrabuyeji jonno enen o sahabajo ɗo ko no wurirno e nulaɗo sallllahu alih wa sallam ka o silmuno o firi o ari o tawi nulaɗo madina himo takkuɗi e nulaɗo mo ɗaɓɓude gandal mo iwtiri ɓaawo nulaɗo jemma ñaloro mafi ɗaɓɓere gandal ko ɗum waɗi defte inne wondema tarajum ɗen ɓe filli wondema hari sahabaɓe ɓen fof nulaɗo no tongani ɓe windugol hadis kanko o newnana o windi hadisaji ɗi o windi ɗin o inni kadi ɗeri ka o windi ɗon ɗin hadisaji ɗon o nodditiri ɗin ɗon ɗeri o windi ɗe as-sahifa as-sadiqa woko ɗum woko ɗeri gongaji seke ko windi e majji konko gonga ko noon o innirno deftere makko ne hadisaji ɗi o ɗuma winduno jaka mi andi honno jaka mi andi ara o windugol hadisa ko gonga hen ennete ko imam maliki atti windugol hadis muwatta o malik kono ko innete ko kamɓe atti windugol ka windugol kono hari woɓɓe attike ko woni moɓodirali sabu hari seydina inne wondema abdoullah ibne amre ibnul as hari ɓe windi kono ko imam malik atti windo ka deftere moƴƴina deftere muwatta o malik kon kono noon atta windede e nder defte hadisa ɗen fof deftere yande goo noon oɗo sahabajo o landi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay nulaɗo newnanimo windugol makuji maɓɓe ɗi oyni ene nulaɗo min miɗo faala landade ma hunde wotere laɗo maki heɗa wawi la landade sahabajo on inni joni a newnanila yomi windu yewtereji maɗa kono noon yewtereji goo wonde ɗa wowla haraɗa moni wonde ɗa wowla haraɗa welti seke sahabajo on ko ɗum faala ɗum annade koyo nulaɗo sendidiramɓe kadi ko honɗi ɓe windata ko honɗum ɓe windata ko honɗi ɓe windata yaaduɗi hara ko nulaɗo maki kono yaadi e saria e ko honɗum ɓe ɗumannoto kadi hara nulaɗo ko maki ɗi ɗum ko fi koɓe neɗɗo sahabajo on landi ɗum ɗum noon kadi ko ɗum tindini hari sahabaɓe no wondi e nulaɗo wondigal moƴƴal hari nulaɗo mawnintinaki hoore maɓɓe hari nulaɗo hinaafi hari ɓaytu woni ko kamɓe woni ala lamɓe nayo goɗɗo ɓattoɓe nayo goɗɗo yewtude maɓɓe har na noon nulaɗo sifre so o sahabajo ɗo on silmi o ari ni nulaɗo ara on a newnanila yomi windu hadisa kono wonde ɗa wola makuji haraɗa moni wonde ɗa wola makuji haraɗa welti jono ko no mi gerdata
nulaaɗo maaki kala ko mi wowli windu mi wowlata si wona gonga woni lammuni woni la welti windu fof min mi wowlata harayon sina gonga on tuma si ɓerde no sahabajo on ɓutti e windugol makuji nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hino jeeyaɗon e ɗum ɗon ɓay nulaaɗo newnanimo windugol hadisaji ɗi o ɓatti kadi nulaaɗo himo jeeya kadi kadi e wawɓe janngude alqur'ana men o sahabajo ɗo ko sahabajo wakkiliɗo dariɗo marnoɗo muusendi fii yo julɓe ɓen hetto o dari o windi hadisaji ɗi o hilti o jangi alqur'ana ha o wawi hattali ɗon o jangoy kadi tawrata o ha o wawi tawrata o fii o andu kañum kadi ɗiya dinaji ko ɗum ɓe jokki o gayni kadi ɗum ɗon o ekkiti kadi haala no wi'e siriyaniya defte goo inni wo ko kan haala ɗon annabi Musa makayno ko kan haala ɗon annabi Musa wowlayno haala no wi'e siriyaniya haala wolete ka moynoriyan ton o sahabajo ɗo kadi o ekkiti tawrata on o wawi kadi haalaji inne wandema haala abri jifɓe ɓen o hirti kadi o jangi kan haala ka annabi inne wandema Isa wowlayno wiyete ka siriyaniya o maitrise fof no ko no holli ko sahabajo wari haɓɓitinoɗo julɓe ɓe maportako goɗɗum tawa hiɗen hatto jini e janano koye taw toujours hara goɗɗo no hakkude men ga wawɗo huntande julɓe ɓen ha jara ina janano ɗaɓɓoyte sahabajo no hertori e ko wiyete e ɗuma ɗin ɗon kadi pi joni noon enne wondema amma dewal makko ngal o sahabajo mon ɗen e janngude ɗo imo andira dewal o hooreyno o juula o waɗa dewe ñande goo tawi ko horgol tun e juula o jokki nulaaɗo ma kadi no moodi ɗuytu ɓanndu ma ndun kadi no mari haqqe ɓanndu ma ndun eno mari haqqe ɓeygure ma nde no mari haqqe haray ɗa haani ɗanade ɗa haani fijudude e ɓeygure ma nde ɗa haani ɗuma haray ɗuytu waɗugol naafilaji ɗi sahabajon inni min miɗo yeɗɗi mi gaynayi ko ɗum o jaabi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay nulaaɗo maki koyomo ɗuytu sabu fiyanno sabu hari ko dewe ɗum dewe e dewe ngal dewal ɗo no lannamo fuɗɗo gongal ngal dewal ɗo lannamo fuɗɗo nulaaɗo maki ɗuytu seeɗa sahabajo seydina abdoullahi o mon ɗen e janngude fimum ɗo o inni nulaaɗo min miɗo yeɗɗini joni noon nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki joni ɓayɗa yeɗɗi awa waɗir dewe ɗen hoorir wano annabi dawuda horirayno noon horgol hande ñama janngo hora faɓɓi janngo ñama faɓɓiti janngo ko hakada ɓe haldi ɓe fotte ɗum ɗon joni o sahabajo ɓayi noon woni o yimo nawoyi tawi noon ɓallindu makko ndu fof joni no musudema imana ronkere nden arte makko o inni silan anduno mi jaɓayno waaji nulaaɗo ngu fewde ɓe waajiran fewde moni suka ko ɗum holli hon ɗum diina men kanko din wasati siki na ɗuɗugol dewal ngal ma fanɗugol maggal woni na nafa kam ko laɓɓingol anniye on e maggal yoɓirteɗa goɗɗo no juula darɗe temedere goɗɗo juula darde wotere ma haɓat darɗe ɗiɗi o ɓura joɗiɗo temedere sabu yoɓirtaki ɗuɗugol ngol wona quantité on ɗaɓɓa ko qualité o noon ko jokki kon huwal ihlas wal mutabaa ko laɓɓingol gollal ngal waɗiral ngal fi Allah waɗiral ngal kadi no sariya on yamiri noon ko ngal ɗuuɗi o ko waɗi nulaaɗo maaki khayrul umur adwamuha wa in qal ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e fiyakuuji ɗin fof ko duumangal e mum ngal sike hunde nde duuɓina e mum nde si tawi woni ɗa waɗi juulo darɗe ɗiɗi ñan ɗon hande duumoɗa e ɗum ɗon no ɓuri ko juulata darɗe temedere hara lewru kadi an a wattata ko ɗum waɗi nulaaɗo makki khayrul umur adwamuha wa in qal hay so tawi woni no faɗɗi ko ni hiɗen o sahabajo ɗo harimo softi e waɗugol golleji moƴƴi rewgol Allah ɓa ha nulaaɗo inni koye mo ɗuytu kono o tabite muɗum ɓay noon woni mo nawoyi o inni ya laytani qabiltu ruhsata nabii sallllahu alayhi wa sallam silan anduno mi jaɓayno ko wiyete ko nulaaɗo waajinolanko ko ɗum holli hari nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no hiɗani moftere ɓe yiɗano ka goɗɗo soñƴo joni noon ene o sahabajo ɗo ko juula janga tun e rewgol Allah tun o jokkuno o gereji kadi waɗa ɗin fof gila o silmi o taweteno kadi mo ko ɗum ɗon sahaba ɓen hertori sahaba ɓen kamɓe hari ayata goɗɗo ɗa inna oɗo ko muminiyagal tun gaynata hari ayi e sahabajo si arama ka inde wondema ka rewgol Allah a tawi ko kanko hiyeteɗo
si yama kadi ka gereji a tawima kadi ko kanko yiyeteno si yarama ka janngugol a tawima ko kanko yiyatama ko ɗum waɗi allah subahanahu wa taala ɓay falama yo diina makka kan heɓu doole o nuli nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah muuyu kadi elti worɓe tigiri takkidi e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi si ɗumani sabu lanɗo ko moƴƴi o ko moƴƴi si entourage makko wonɓe takko makko kono ɓen fof ko boɓɓe yata ko ɗum waɗi ɓay allah subahana wa taala jippini dina kan allah subahana wa taala eltuno kañum wano seydina abibacre seydina oumar seydina ousmane ibne affan seydina ali seydina abdourahman ibnu auf seydina ine wondema bilal seydina khabbab seydina sifa ɓen himɓe fof addi takkidi e nulaɗo tawi si oɗa gaynata nde hunde ɗo oɗa no gayna oɗa si gaynata oɗa no gayna tawi kadi ɓe fof hiɓe laɓɓini giggol maɓɓe ngol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum allah subahana wa taala tigiri inni ka nder alqur'ana rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zicrillah allah inni ɓe ɗon ko ɓe worɓe allah subahana wa taala ko ɗum waɗi noddi ɓe ni onon woni worɓe sa nani gorko ko onon ɓe sahabaɓe ridwanullahi alayhim o sahabajo ɗo himo tawano e gereji ɗi yiye gila o silmi gereji ɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗi ɓayno nulaɗo feƴƴini hattani kadi ɗon o tawano kadi gereji waɗaɗi ɗin e zaman seydina abibacre e zaman seydina omar e zaman seydina ousmane e zaman seydina ali o tawano kadi ɗin gereji e ko ɗum waɗi defte ko wiyete e magasi sike ceernoɓe goo sike komi faala hewtinde kala ko miijiɗa ata ceernoɓe no windi fimo ceernoɓe goo no windi defte ɗe newno almagasi gereji waɗuɗi ɗin fof ka l'islam ɓe waɗiɗi e nder defte ɗen ɗon defte ko hertori ko fi gereji waɗa ɗin ɗum ka l'islam woɓɓe goo hertori fi jikku nulaɗo dum ɓe windi defte ɓe ɗaji woɓɓe hertori fi no nulaɗo mosirayno ɗum hande sa yi ka bibliothèque ji siɗa faala andude no nulaɗo mosirayno goɗɗo no windi deftere fi muɗum no nulaɗo seppirayno goɗɗo no windi deftere fi muɗum no nulaɗo naforayno goɗɗo no windi deftere siki en heɓani bange si wona heɓ allah wurti worɓe goo darotoɓe wiɗɗito ɓimpeji ɗon fof windanen ko heddi wo ko yaw ɗetta deftere nde jangga faama a jokka ko ɗum waɗi enen e ɗi jamanuji sakkitoɗum ɗo ko ɗum waɗi si tawi woni no yewtede woɓɓe ko nuginata ɓeyna meɗen faala minen kadi yomin wurnum e jamanu nulaɗo kono o jikku mo jogiɗen ɗo joginoɓe sifa o jikku ɗo fof e jamanu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam buy e maɓɓe ayaje jippinoyore maɓɓe ko ɗum waɗi hande l'islam o ko hunde timmude tisse alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina ko hunde timmude tis an koye artu joɗɗakata barjama ko ɗum no pette a ɗaɓɓiraka e ɓuy ko ya immo to si fana noddinama juula si ala sala noddinama juula si jokkere enɗa no woodi ɗuman ko ɗum pet ɗuman noon fiyo no allah timminino worɓe allah wurtino worɓe goo ari darike woɓɓe maaye muɗum woɓɓe ɓiɓɓe mum maaye muɗum woɓɓe soppa e muɗum woɓɓe barmina e muɗum nulaɗo tigiri solañire e muɗum barmina waɗa piiji ɗin fof an koye artu joɗɗa ñama ko ɗum ɗon hande sattani enen ɓe mofte fewndide ɗo kadi ko argol jooɗo ɗum no waywa sa jooɗike e restaurant ɓe addanima ko ñamete ko ɓe addi kuyeru mum ɓe addi fourchette mum ɓe addi ko ƴakkete ɓe addi ko murete ɓe addi ɗum ɗon fof l'islam hande ko non koye artu jooɗoɗa on mura ɗum ɗa ƴakka ɗum ɗa ñama ɗum ɗa inna kadi an on ko ɓe tun goɗɗo wallitoma kadi fino ñamirama fino ɗum anno hande julɓe ko ɗon ɓe fewndi ko ɗon ɓe fewndi kono worɓe ɓawaɗo ɓen sa jangi ko wiyete kutubul magasi wa tarajimu rijal ko ɗon andata worɓe rewi e ndi leydi o l'islam mo wonɓen hendade ɗo ko yimɓe dari jaɓodiri ɗon honde hoore doole hoore haqqille woɓɓe no woodi ardini haqqille maɓɓe nde gurdamo fof wano imamu nawawi winduɗo ndere deftere nde wonɗen e janngude ɗo o heɓaali tañ jombugol o jombaali o nde deftere nde wonɗen e landude ɗo jow winduɗo nde o jombaali sahaba inne wondema ceernojo goo imamu nawawi tigiri riwaya mo ari wo ñande ɓay woni mo nawni goɗɗo goo arno landi mo ene ko waɗi jomba o ini si mi andutuno mi jombayno on si mi andutuno mi jombayno siki tawi jombugol hande kadi on ɗum kono mofte ɗen yaara yeeso ko ɗum himmimo ɗum waɗi ha o yejjiti faaleji makko ɗin fof fi wallugol mofte ɗen ko ɓen hande wonɗen e janngude fimum ka defte ɗo sahabajo on noon hiɗe oɗo sahabajo on tawama e naadoygol diina e ardu sham si innama noon ardu sham ko naadoygol
Jordanie, Syrie, Liban, Palestine. Ko ɗeɗo pays nayi innete ardu sham. Mo jeeya e naadoyɓe diina, imminaɓe naadoye diina. Mo jeeya kañum kadi kanko e baaba makko naadoygol diina e nder leydi Égypte. O sahabajo monɗen e janngude ɗo filliɗo o maako nulaaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam. Himo jeeya kadi e tawanoɓe harbo siffin. Eɗen anndi fitina yanuno hakkunde sahabaɓe. Sabu sahabaɓe ko yimɓe. Hinafi ko malaikaɓe, sahabaɓe ko yimɓe. Ko woni to Allah subhanahu wa ta'ala ɓurniɓe e hoore mofteji hedditiɗe. Khairul quruni qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum. Allah nulaaɗo maaki ko ɓuri moƴƴude e nder gire ɗen fuu ko giralal ngal sike ɓe mi wuridi ɓen hikka ɗon giral hekkutugal ɗon ngal hikka ɗon hekkutugal ngal ɗon on tuma no fuɗɗe heltitede ɓawre ɓawre. Sahabaɓe fitina naati hakkunde maɓɓe ɓay seydina Usman ibn Affan warama. Sahabaɓe poɗodiri ene e ɗaɓɓitayi warɓe seydina Usman ɓen si lamminen goɗɗo ka en lamminay taw on ɗon ɗaɓɓita mo kala e maɓɓe hiiri sengo goo fitina naati ha hare waɗi hakkunde maɓɓe hare wiyeteɗe Siffin. Hare wiyeteɗe Siffin o ɗo sahabajo tawano ɗe hare ɗo kadi kono kanko tawino ko seydina Ali e seydina Muawiya ibn Abi Sufyan. Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan tawino sengo e yimɓe makko ɓen. Seydina Ali kañum kadi hino sengo e yimɓe makko ɓen. Fitina on ɗon naati o ɗo sahabajo wonɗe e janngo fi muɗum o tawano e wontirɓe ɓen sengo Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan ko waɗi shiya ɓen hiɗa o sahabajo fiyonu par ce sahabajo on ɓeyni takkude e Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan takkaki Seydina Ali o tawano kono ko gonɗum faala ɗe hewtinde ɗo wona fi jantagol ɗin ko wiyete fitnaji ɗo ɗi ɗo ko faalade ɗumannade e hoore ko oɗo wakkili ko fof gereji ɗin kadi fof o tawa sike ko honɗum holli ko honɗum himo yeƴƴi himo ɓendi tawede ka gandal tawe ka dewal tawe ka gereji tawe ka nokkuyel ɗin fof. Joni noon ko hadisaji jelumo mo ano sifi o sifike hadisaji temeɗɗe jeɗɗi hadisaji temeɗɗe jeɗɗi calculé ore ko wakkili kon ɗo fof o wawi hunjade hadisaji temeɗɗe jeɗɗi o inni ɗiɗo min kadi mi wakkilto ɗiɗi hewta mofte ɗen hadisaji temeɗɗe jeɗɗi o ko wiyete e nder ɗi hadisaji temeɗɗe jeɗɗi ɗon hadisaji 45 Imamul Bukhari e Muslim filliɗi sike hadisaji makko e nder ɗi temeɗɗe jeɗɗi ɗo 45 ji ɗi fof kaka sahihayni ɗi woni ka Sahih Bukhari e ko wiyete Muslim. Jannguɓe go inni e nder kadi ɗin 45 ji ɗo nogayji ɗin Imamu Muslim filliɗi hedditi ɗin Imamul Bukhari filliɗi. Jakami andi ko sahabajo kadi wawɗo hewtinande hadisaji temeɗɗe jeɗɗi wawi ɗi hewtinande mofte nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino jeeya e ɗin hadisaji temeɗɗe jeɗɗi ɗon o hadisa gonɗen e janngude ɗo. Jakami andi yon ko sahabajo wonnoɗo compétent cenɗe ɗen fof haali mo gayna ɗuma cenɗe ɗen fuu enen inni e himo mari noon kadi taalibaɓe moƴƴa sikke ko wiyete tabi'in sikke giral hikkungal e sahabaɓe ko wiyete tabi'in ko hi'uɓe nulaɗo ɓe yi'ari nulaɗo kono ɓe yi'i hi'uno nulaɗo si on tigi hi'i nulaɗo gomɗiniɓe kaɓe wuri ɗon oyne sahabi o maydi e limananka ko ene sahabi joni noon sa hi'i hi'uɗo nulaɗo kono an hi'aɗo ɓe inneɗa tabi'i sa hi'i hi'uɗo nulaɗo inne tabi'i ino jeeya e taalibaɓe makko ɓen inneteɓe fuqaha'u saba ɓurɓe waaw fi'uɓen e nder giral tabi'in ɓen harana giral sahabaɓe ino jeeya e taalibaɓe makko ɓen tabijo gonone Sa'id ibn al-Musayyib ko tabijo andaɗo oɗo no jeeya e taalibajo makko sike ino jeeya e taalibaɓe seydina Abdullah ibnu Amr ibnu al-As Sa'id ibn al-Musayyib ko sahaba ko tabijo andaɗo lulluɗo andiraɗo gandal e ko honto noon sabu ɗon ka landitoro tarjama wonɗe e ɗumannade ko honto noon ɓe feƴƴini enen ini ko Makka ɓe jibina ko honto noon ɓe feƴƴini
haray ɗon defte ɗen no pooɗodiri hiɗen anndi ceernoɓe no windi defte boy ibnu hajaril asqalan hiɗe mari ceernoɓe boy winduɓe defte hertini fii sifagol saabaɓe jetami e tabin konto ɓe jibina konto ɓe feƴƴini ko ɗum ɓe acci ko ɗum ɓe ɗumati defte ɗen no pooɗodiri ko honde tuma ɓe feƴƴini e ko honto ɓe feƴƴini defte ɗen no pooɗodiri ko honde tuma ɓe feƴƴini e ko honto ɓe feƴƴini defte goo inni ko ardu sham bi mana ko Syrie Palestine to ɓe feƴƴini defte goo inni ko Makka ɓe feƴƴini kono ko ɓuri sellude ko ɓuri jicceede ko Égypte ɓe feƴƴini Égypte ɓe feƴƴini ɓe surra ɗon kadi ka nder suudu maɓɓe kadi ɓe surra ko ɗum ɗum anni sabu en inni ko kamɓe eɓe baabe maɓɓe ko seydina Abdoullah e seydina Amr ibn al-As ko kamɓe yaade Égypte fi naɗugol Madina ko toon ɓe feƴƴini ko ɗum ɗon ɓura jiccinede jakami anndi riwaya inne nokkure ka ɓe feƴƴini ɗon hiɗen mari ardu sham hiɗen mari Makka hiɗen mari Égypte alay noon ko Égypte on defte ɗe ɓuri jiccinde joni noon ko honde tuma jannguɓe ɓe defte ɗe ɗon kan kadi pooɗodiri woɓɓe inni ko hitande 57 nde ɓaawa ferugol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam defte goo inni wondema ko hitande 69 ɓe feƴƴini joni noon sen inni ko 63 hijri mi mana ferugol nulaaɗo ɗum ko on ɗum ko honno ɗum ɗum hawrodiray e jibinede annabi Moussa on so tawi woni kaltilama hawrodiray e ko wiyete nen 680 mi mana hitande 182 jibinede annabi Isa nden hawrodiri e feƴƴingol o ko wiyete sahabajo ɗo hande noon hiɗen honno duuɓi guluuji ɗiɗi e ko wiyete hinde wondema 2017 sappo e jeɗɗi fewnuɓe sahabajo ɓe feƴƴini hari on tuma date on sahi on ko 182 feƴƴingol o sahabajo hari noon ko duuɓi jeli o jogi hari mo jogi duuɓi 70 e ɗiɗi o sahabajo ɗo feƴƴinede ko ni yirɗen sahaba ɓen kala mo ɗettuɗa sifagol fi muɗum a taway on ko pidal e nder pide l'islam ko himɓe ɓe Allah subhanahu wa taala elti fiidaranagol dina kam ko ɗum waɗi dina kam hewti en haray ko ɗo wonɗen e hattude fi sifagol fi o sahabajo ɗo ko sifani ɗen fi makko ko en andu wondema ko hombo woni seydina Abdullah ibnu Amr ibnu al-As as-Sahamiyu al-Qurashi joni noon jangge hadis o mako nulaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo en janngude sahabaji felliɗo hadis o e hadis o juuta o juuta kono mo mofti ko wiyete ko jawami ul kalim nulaɗon okka ko wiyete no jawami ul kalim makugol yewtere raɓɓiɗude kono moftude piiji boyi wiyete jawami ul kalim ndare ɗon hadis on sahabajo on inni qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki la yuminu ahadukum goɗɗo e moɗon imanu mum timmata o yiɗo kañum kadi koye sendide o laamu yiyeten ɗo la o ko linnafi ko riwugol ko innugol waɗali ko ɗum woni mana makko kono ko mana makko ka luga ka haala arabu mo mari manaji ɗiɗi hittuɗi wonande talibul ilm ɗaɓɓowo gandal yo andu ko ɗum woni ɗum no o laamu yoto ɗo mo mari manaji ɗiɗi himo mari fii riwugol haqiqa hunde nden ina hunde nden moƴƴa few nde wodaka few onne ɗon laafiya lil haqiqati riwugol haqiqa on tigiri masalan si minni ɗo joni illen la salata liman lam yaqra surat al-fatiha julde alana mo jangali surat al-fatiha ɗum jumhurul ulama illa abi hanifa sona abi hanifa haray ko ɗum ko wondema sa juuli a jangali fatiha haray julde nde wodaka jaka waddi la on ɗon kon ɗum rondi ko riwugol hunde nden tigiri oɗon noon laaka hadis o oɗon ha riwugol hunde nden ko riwugol timmugol hunde nden nana sen faami ko riwugol timmugol hunde nden na riwugol angal hunde nden faamike ga jakam andi o laaɗo hino ara nafyul haqiqa mo wara kadi nafyul kamal
riwgol timmugol ngol haray ɗo ko ari ko mana ɗiɗaɓon riwgol timmingol ngol nafiyul kamal ko riwgol timmingol ngol fanda hadis ɗo sabu sa firirimo nafiyul haqiqa haray a bonni hadis o haray a bonni on hadis o ɗo ko riwgol timmugol hunde hadis o ko ɗum inni la yuminu ahadukum minataɗo goɗɗo e mon gomɗinta ina ɗum woni maɗo sabu sa ini goɗɗo e mon gomɗinta haray ko no firuɗa hara firi la on nafiyul haqiqa ne hano ɗum woni fanda ka hadis o ko imanu goɗɗo e moɗon timmata ko fi timmugol wona fi wodugol jama fami ga jon noon innen e ɗuma limano indugol limano goɗɗo e mon timmata ɗum ko ɗum ɓaƴƴinani en ko holli en enen ahlusunna wal jamaa wondema al imanu yazidu wa yankus imanu no ɓeydo no ɗuyto no ɓeydoro sabu golleji moƴƴi no ɗuytoro sabu waɗugol bakkatuji konto ittuɗen kakanulaɗo maki ɗo imanu goɗɗo e mon timmata jakam andi no woodi jogiiɓe imanu ɗuytiɗo no woodi jogiiɓe imanu timmuɗo no woodi ɓe ala hayme men joni noon ko hombo jogii timmuɗo o ko hombo jogii ɗuytiɗo o ko hombo jogii woni ala hayme men naafiqi e heferɓe ɓen no honno ala hay e fus ɓen ɗon ko mbadidin tu woni e hollude naafiqi hollay woni mbadidin kono ka ɓerde on ɗon comme ɗina jaka mi andi ɓen no honno ɓe ala ko wiyete iman few naafiqi e heferɓe ɓen ɗon ala iman ɓen ɗon ala few ko hombo ɗon ɗuyti iman enen yiya ɗo joni ko hombo timmi iman e ko hombo ɗuyti ko ɗum hadis on woni e yetade hadis on inni woɓe limanu mum timmi ɓen ko taway ɓe tertoto beleɗe mum ɗen jokka sariya on sa hewti on maqam ɗon sabu ɗon kadi ko ɗum ko mujahada naafi wiyata bimbi tun hewta yoɗo étape wato dino nu haɓugol wonki kin tawa hande kadi si sariya on innama dina kanko ɗum ɗo windi nulaɗo ko ni makiri alquran on ko ni awami hayki bele dan ɗem jokki bindi ɗi nulaɗo kon ɗon maki on ɗum nulaɗo maki la yuminu ahadukum imanu goɗɗo e mon timmata hatta yakuna hawahu ha beleɗe makko ɗen laato taba'an ko jokkuɗum mimma ji'tu bihi e nden hunde nde mi addi mi ansa fami adi so sike imanu goɗɗo e mon timmata hiɗo wawi noon heɓude imanu ɗoytiɗo ɗum ɗo hadis o riwa ɗum ɗon ko jogagol imanu ɗaɓɓaɗo timmuɗo on a heɓata on ɗon ha beleɗe maɗen watta jokkugol sariya allah tuma beleɗe maɗen tawi hande kadi goɗɗum si wowlama wowlete tum ko landotoɗa koko sariya on wi ko ando ayɓi iman timmuɗo kono fote hiɗa mari jolkoy ko coggita toon fi deviyugol woopigol ko wiyete ko sariya wi kon andu hay siɗa mari iman o timmal taw ko ɗum waɗi qalat il arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna ɗum waɗi ɗe arabu fulason keɓe ari ɓe gomnini ɓe gomni sariya o non on silmi kono gomɗina ngam nattoji noon rodugol hoore mo no yirte ni sa yehi a soodi machine an a rodaymo ɓerde nde kañum kadi ko noon nattoñini rodugol nde fi hewtugol e maqamaji goo e darajaji goo e teddule goo ka allah subhanahu wa taala nattoji noon rodugol woɓɓe noon hande kadi ko ɗon wona ɓurdede woɓɓe no woodi allah subhanahu wa taala koni ala bi zicrillahi tatmaininu qulub allah jonni e maade jogiiɓe sifa ɗi jikkuji ɓe iman mum ɗuma timmi ɗin allah daali honno wa ida tuliyat alayhim ayatuh innama almuminuna alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuh zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun piiji tati koko tawata hara hiɓe gomɗini ɗum ko goo si ayeje ɗen jangama tum ɓe wewlay ɓe hula ɓe hiɗa ɓen noon no mari iman ɓe hoolor allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi o hadis ɗo ko hadisa mo tawata arɗo inne haray fiya heɓu imanu timmuɗo haray koye taw beleɗe maɗe ɗo kañum kadi mi anditina toɓɓere wotere hittude haray nde halfere inneteɗe ɗo hawa beleɗe yakama ndi nde halfere ka luga ka haala arabu hinde gollitire ko moƴƴi hinde gollitire ko boni sike hiɗa mari beleɗe ɗe sariya on jaɓi hiɗa mari beleɗe ɗe sariya on añi hiɗa mari hawa makbula ɗa mari kadi hawa ko wiyete mazmum fi honno sabu hadis on ɗo gollitiri nde halfere ɗo kono kaka moƴƴi ɗon koye taw beleɗe maɗen ko hiɗi ko oñoto e muɗum koko sariya on faalako yakami andi nde halfere min haysul asl hawa hare halfere nden no mari ko moƴƴi no mari ko boni ko woni halfere nden joni si nde gollitirama tu haray kaka boni ɗon nde nattere
kono ka asli mayde hari nde rondaki on ɗo maana nana sen fan jaka mi andi ɗo o honɗum jaka mi andi innugol wonde makari ko beleɗe jokki ko inde ten koye ndaaro beleɗe ɗe ene ko beleɗe ɗe sadi o yaɓiri sikko ɗen hara o ara hen no mari imanu ɗum andi ko ɗum waɗi enen e jangi hadisaji buy goɗɗum waɗayno tout ça maɓɓe ina manka nulaɗo sallallahu alih wa sallam lando e ɗen sabu hari on ɗum beleɗe maɓɓe ɗen fof koko nulaɗo jaboto ina goɗɗum go hande noon ko la hawla wala quwata illa billah no woodi ɗetteɓe sariyaji ɗi goɗɗo miijidi ɗi hi'a ɗin ɗon no moƴƴi ɓuuri sariyaji allah ɗi hi'a sariyaji ɗi bani adama jooɗi waɗi constitution jooɗi ɗumanni yuɓɓidiri hara ɗin no weltinma ka ɓernde ɓuuri sariyaji allah haray ko ɗum waɗi innen e wondema heno jeeya eko wona e du'ede hande allahumma ruddana ila dinika raddan jamila allah ruttir men ka dina ma no moƴƴiri sabu allah subahana taala no wawi ruttirden kadi on ɗum e noone moye amo tawata hara enen e yelaki ɗum waɗi hadis o ini la yuminu ahadukum goɗɗo e moɗon limano mum timmata hatta yakuna ha o laato hatta yakuna hawahu ha beleɗe makko ɗen laato taba'an ko jokkuɗum lima ɗin piiji je'tu bihi ɗini addi ko taw hara ɓernde ma nden tigiri haray koko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam makuji maɓɓe ɗin e alqur'ana o joni noon ene oɗo hadisa ayaje buy hino ari sembinimo ayaje buy no ari sembinimo hadisa ɗo aya go konine fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum allah kondudari inni mi wondiri jeyɗo maw ɓe gomɗinaali ha tawata si goɗɗum heɓiɓe ko e nulaɗo ɓe fewrata allah ko on ɗum daali wa atiu llah wa atiu rasul haray ko ɗo jaka noon si goɗɗo non joni inne wondema hara beleɗe makko ɗen folaymo wonde o jokka ko beleɗe ɗen faala kon o terto sariya o ko ineten oɗon anga wonani kefeero anga wonani nafi si woni wonde hara duumaki par ce que si duumike tun hara yonde hara woni nifaq hara woni a nafigal gako kono si tawi woni wonde no waɗa ko ineten imanu ma on ɗuyti imanu ma on haray no ɗuyti hadis go kadi nulaɗo sallallahu alih w sallam maki la yuminu ahadukum hatta innen wondema ha ina on ɗon hadis hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wannasi ajmain imanu mon timmata ha tawata ɗon hiɗinmi ɗon yiɗi komi addi kon ɓuri ɓiɓɓe mon ɓen ɓuri mawɓe mon ɓen ɓuri yumma ma e baɓe ma e denɗagal jama'an koye taw sariyam ko hadisa ɗi nulaɗo maki ɗin e alqur'ana koye taw sariyaji wonɗi toon ɗin ɗum no ɓuranma ɓiɗɗo ma no ɓuranma ɓeygude ma nde no ɓuranma ɗum sike si hewti ko ɗin ɗo somotoɗa ko ɗum hadisa on woni en e yeytade ɗo kono o hadisa mo jangguɗen ɗo so yi ceerno jom ini hasanu sahih haray hiɗen mari ceernoɓe goo yuuɓe hadis o kono ala kulli hal hiɗen mari ayaji buy senninɓe hadis o hiɗen mari kadi mana hadis on e riwayaji goo ko ɗum waɗi hadis on hayso tawi woni o jogaki darajatu sahih kono haray ko hasanu li gayrihi haray hadis on no gollitire saabu ko hasanu li gayrihi haray ko ɗo wonɗen e hattude yo allah subahana wa taala hiɗin en sariya makko yo allah hiɗin en makuji nulaɗo ɗi sallllahu alayhi wa sallam yo allah ñiiɓin limanan kako ko ɓerɗe men haray ko ɗo wonde hattude wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh banduma wa ugol wa min waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen hen hoynata ma aybinen goma wa min gomɗimɓe godal jati allah e inɗe mum e sifaji mum jumpali haali ko wembi en waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen hen hoynata ma aybinen goma wa min ɓen bollinali ɓe mbadinali ɓe nandinali ɓe ɓandinali ɓe ellinali ilahu men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen hen hoynata ma aybinen goma wa ɓen yiɗunoɓe teddini alu bayti muhammadin kono non añaali sahaba en kohoɓe men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen hen hoynata ma aybinen goma wa ɓen